namukela kambe ka Mazda Xitsonga analyst channel. Yeah, of course mtitekela like Benmenga the president. Loko a hi kokisa ku tika ta vuya bari ka vuya man. Then of course amakumu to khotela of course sivela press rangani leyi nga ta hi khe linka of course xonge rangani ngeze ya kule previously endle video of course leyi nga fika komisa ku sivela press rangani of course yi loko profile ya yona a quick update I ku loko se hi cheka la account ya yona yi unlockiwa a swi tekangi more than 2 hours ku yi unlock after loko hi endle that video ma yikona mhaka leswi ni ka vula ku mhaka kahle swinene loko se yi unlockini because account ya business so swi make sense ku va yi unlockiwa so yeah I think ta vekela link ka the previous video ku vanhu va kota swona ku se update yi kona ku yi unlockini even then of course hi tlhela ka murhanga phanda yeah so kasi of course ra ti 5 August kuna e video murhanga phanda of course yi nga fika yi endla le ka TikTok leyi vheta loko a ku le ku tikeni a hi le ku pandzo na sure ku ri a yi pandzela nsele so hi ta hi khe hi pfula that video mi vona ku a ku endleka yini so before ya kula swona ku yile shopini ra tifoni kwalano unfortunately ni koti ku vona ku nga ku ri shop to be specific but we can see ku yile shopini ra tifoni murhanga phanda kwalano okay then loko hi cheka balance lawa hi phosa kahle a swona ku kombiweni 42,496 kwalano okay so ku ndleka yini murhanga phanda manjeni as you can see nala we can see the price he confirm when like a speed point here before ya kulengo what's happening if I borrow that thing what's happening yeah as you can see 42,496 I continue video manje okay yeah my bona phone day 15 Pro Max 1 terabyte Nishabela yena bado inahle phone yani ngishabela lembele akusiyala la lembe semi lahle phone ngwe ngothi shabiza ti phone ane selo shabela ku kumkhali lokubona hlale hey alo ngishabela 16 ichayi mayibona ta kunyakela mali moni so on the left we can see kuna Mr Mtsenga I mean Dr Mtsenga untlhela yena ndhawu nyana like la yi nga vonaka nyana la cheka those seconds ku a ku ri ka mali leyi nga vonaka kahle mi kota ku swona ku hi yona la leyi xavelaka a phone by murhanga phanda kwalano as you can see wa swona kwalano ku Dr Mtsenga kwalano se Dr manjeni yi nga ku xaveleni ka phone kwalano so murhanga phanda of course yi kombisa ku even previously a yi xaverini phone and ntiyiso loko ho cheka ka TikTok account ya murhanga phanda Ben president hi ta fika hi swi kuma kwala switsakisi hinkwaswo swa ku swi na proof kwala a yi xaveni last year na ku na video a hi endleni ko kwani ti-title ta master nkarhi wun'wani ti va ti cheriwe sauce so ku chela sweswi ni vula ku na mina na rivala ku ntsele ku yini ka video ku na video to tala mi kuma guys mani a swi tolo ni ntsele ku yini mi kuma ku ti va ti ri kona mi kuma ku nkarhi wun'wani ni fantsisa ku na ti-references because ni va ntsele swo tiva na nhloko ya mina nkarhi wun'wani mara that video yi kona a hi kumeni fast here loko murhanga phanda of course mi xavela Dr Mtsenga iPhone dia you can watch the video a hi kumeni fast here yeah hi le video kona le video ko xava Mr Mtsenga kona as you can see I xava Mr Mtsenga swinene ka mutsari ku present ya Mr Mtsenga a ku ri 2023 October as you can see kwalaho January February March April May June July August September October yeah iPhone 14 1 terabyte so ku ri 14 so ku ri iPhone 14 Pro Max okay as you can see kwalano so yeah ayiza yi endla na lembe mos ayisa endla lembe mara already ya na yona Dr Mtsenga even then ovia ka video of course mayibona ta kunyakela mali moni already I kombiseni the price okay bangi mali leyi yakela tele ngopfu mali leyi yi bana hi cheka murhanga phanda ku na timali muni la yena hi tolo ku ba ti-savings so yi le ku beni ka pin of course swi ta kota ku confirmiwa laha va Mtsenga va kahle va lahla phone
balahla phone remove every card. day. As you can see, approve. Antsakanga ngitsameni use ushabela munhu lona mishabela liya ntsakile vulavulani mi nga miyeni so really Mr. Mtseka no, oh, it's okay no, it's okay no, as you can see kwala. ani hetele mali ya mina ande ya mina phela ya kusiwana nyana loko swi aka vo Right. As I've seen, guys, hey, the whole purpose of this video, I like we panza. No, you come back maliko. Akona impela maliko na guys ayishonla ayishonini ishikombisini kumpela maliko ona even then of course we ka makaleli nka ku seva presarangane and shonge rangane yeah, so kuna votes of course leti manyanga tsanga the endla ka account ya yena khale account landerisa na vona ku swiya kwini mara ni vona ku maybe na ku vana va ha ri vote ni ngopfu. I was like, yeah, let's just do a conclusion once we vona ku vanhu very in. So I would say in terms of ku vanhu va expect ku ta hlula mani ka this August, because most likely na several percent ta kai humesa August and se fiko jicha swin'wana, so Africa endla ti votes la, so hi ta hi nghena ka this votes hi person jokwar, so hi ta hi nghena ka this votes hi vona ku swi fambe njhani maka na mhaka leyiwa mara ni vona ku this time around participation I nga ri that great and ku nga ku ndlekeni mara a hi yeneni ka the votes letiya hi vona ku swi fambisa ku yini because loko hi cheka this time around swi ku vota 93 people, so I was a little bit shocked ku what's happening. So I voted in lana ni chava ku zondiwa ka this case ni votela xonge rhangani swi olovini la, and then we vote let's see what's happening. So loko hi fika hi cheka la we can see ku ri yeah 69 people at 73% for several percent rangan, of course very young at hlula, and then shonge rangan as you can see kwalano yeah in at 27%, only 25 people va expect ku shonge rangan anga hlula loko swi kha swi fika of course ka this August. So arezi ta hi vona swi ku swi ta kha swi famba njhani. So hopefully vanhu avo vota hi trend na kwani very very sure rangani va kha zundiwa ngopfu, hopefully so baka ngopfu ya swona hayi leswi swin'wana na ku swi compare for na wuxa siku swi ta kha swi fambisa ku yini. Ha ri laha hi nga tlhela hi vula ku happy birthday eka AADP of course ya President Mayengani ni vona yi posting ka siku of course if I go as you can see AADP yi khoma lembe rin'we ka siku na of course ra ti 5 ta August. Ngolo ku mhaka kahle swinene guys, swo tala ma swi vona ka hani ndio master tab swo tala ma swi vona ku hi le ku hluphekini futhi a hi za hi fika sama loko yi ku sama laha hi kona vanhu va ta swona ku himpela hi le ku hluphekini mati guys a hi endleni swa straight loko ku ta ti-elections leti hi ti votaka swi hambi ti-local sweswiya a hi endleni swa straight tivillageni hi leswo. I'm